no tila nga di met pauli, di pa maginawaw sexy, agtawen santi 60, lung ay na pailat makagargari. Umakit nga agpaisong, napigsa pailat inababato, makaalino ti batong na, makaparuso pailat kinina. Agbabaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuy-uya wendak, di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, di bakit akainayan aya. Di pumatol iti bakit, kaskala at datlangin, awan sa pulen ti kinasam i arakop na ken inage. Ti bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulen minakinagaget. Nakelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuoy uya wendak, di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, di bakit akainayan aya. Ipumatol iti bakit, kaskala at datlangin, awan sa pulen ti kinasam it arakop na ken inagek. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulen minakinagagek. Nakelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuy-uya wendak, di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, di bakit akainayan aya. Di dangami na mutiganas, di bakit akainayan aya. Dagarin kaniyak idi, di nagpulos mapamati, asisyak latiagi ko, di tapuso ken
ayat awati ka pamatalge asisyak la tinapate karin nga sutmang palukne ditirik na kenaken daytoy timulang let ang nakaungkam ano siya ti mangyawat kakaisuna na ayan jak mabalin ababaw yan na sikat ipatpatke ngamin agmay saka tuy puso karin kaniyak idi di nagpulos mapamati asisyak lati agi ko di tapusom ken aya awati ka pamatalge asisyak lati napate karin ngesut mang palugne ditirik na daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin ababaw yan na sikat ipatpatke ngamin agmay saka tuy puso daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin ababaw yan na sikat ipatpatke ngamin agmay saka tuy puso ngamin agmay saka tuy puso ngamin agmay saka tuy puso ayat anay sangsangayan ayat akin nalit kagumat naipaay mo puno pakaragsakan uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinarway nga inaruta tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipat pategken pudno adungdungwen ka
uray paino imadayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man day tuy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Uray awan ka, malaglagip ka, dagidila daw ang inak makitkita, dagidin naruay nga inangawta, tumrem lulwa tunggal mapanunod ka. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpatekken puno adungdungin ka, uray paino imadayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man day tuy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpatekken puno adungdungin ka, uray paino imadayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man day tuy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpatekken puno adungdungin ka, uray paino imadayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man day tuy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Magudas man day tuy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Itanti oras nga inka ipapalaw, nito'y sidungin nakairwamang tiyak kumakayat adumteng, kastoy agundaway di ka nagsangsangi, agpagada ko nayat ko, diyak kayat amakita alumlumdaang ka, ay di papanaw ko lagip mo't palunay,
iti lugar papanag siksikan tulad ta di ka nagsansangi agpagada ko nayag ko basta biyag ko agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sapay kuma kanai paayan kataragsa umanay alagipem intun kailiw na makita alumlumdaan ka tay di papanaw ko lagip mo't palunek iti lugar apapanag siksikan tulad ka di ka nagsansangi agpagada ko nayag ko kasta agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sapay kuma kanai paayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na kasta agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sapay kuma kanai paayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na umanay alagipin intun kailiw na itan ti oras ngayon nakipapanaw dita sidong mo anak kairwama tsa kumakayat adunteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpagada ko nayag ko tiyak kaya't makita alumlumdaan ka ay di papanaw ko lagip mo't palunek iti lugar apapanag siksikan tulad ka di ka nagsangsangit agpagada ko nayag ko kasta nayag ko agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sapay kuma kanai paayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na makita alumlumdaan ka tay di papanaw ko lagip mo't palunek
ngunit iti lugar apapana siksikan tulad na di ka nagsansangit agmakadakon ngayat ko kasan di ako agsingsing mekanto no awan akon kita sibay mo sapay kuma na ipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na Sunod ng ililiwa
Nagkari at ngururayin ka, tawen man iti palabse, jak tu itaas sa miren, tuy puso di mamali, kung pagbayag ay tatlaglag ite, sumisog man iti tunte, jak tu itapas ang bayan, abot mo ngayon, isusoblin dito'y tanan, tato'y ayat at pinanawa, kastan tumeklang lingkasulyan, kasikalaeng ng ikarya, tuy puso kerik na, jakong kaya't di agayan, budi sikat pagpanaga. Kay puso't di mamaling, kung pagbayag ay tatlaglag ipin, sumisog man iti dumte, jak ko itapas ang bayan, agot mo ngayon, isusoblin dito'y tanan, tato'y ayat na pinanawa, kastan tumeklang lingkasulyan, kasikalaeng ng ikarya, tuy puso kerik na, jakong kaya't di agayan, budi sikat pagpanaga, budi sikat pagpanaga. Damangaw awag yan ka oras 3:00 ti parbangon mangigmo samit samiweng ni aya may sa papel na sirayat na sibay mo ako na ay ayaten ka may sa anang ted ken ka ket puso agrupab ken ka ngem di mo
tapuso siya tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak awan makabulod nga dakadtoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak awan makabulod nga dakadtoy puso sikalaeng biyag ko. Maysa anang tedken ka ket puso nga grupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kanta mang sagi tapuso tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak awan makabulod nga dakadtoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak awan makapulo nga dakadtoy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko. Siksika awan sa bali ginayawang man daytoy rikna apay day tanaken agmayen ken mangduadwa
dayta dua-dua taawan enti ay ayate nudila en siksika apay dayta naken agmaye ken mang dua-dua dayta dua-dua taawan enti ay ayatek nudila en siksika taawan enti ay ayatek nudila en siksika. Naulpit adawe ti insang bay mo kanya isuti sinurot mo saan ket di atay siya naunday a panawen anagsangsang nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag ginugurkot oras anaginom iti ara tanu mabarte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na sika manentay awagak nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama na di mo pinanunot tuin pa ay ko ngayatin sukat nakti sa bali ket siyak tay inka inwaksi biday to'y biyag ginugurkot oras anaginom iti ara tanu mabarte ka sikatay malipata ngem no mausawa na sika manentay awaga
sukat nakti sa bali ket siyak tay inka inwaksi di mo pinanunot tuin pay ko ngayat in sukat nakti sa bali ket siyak tay inka inwaksi Awang sa bali nga ayat ko di si kalae nga ipatpatek ko laksit kinano mo ken naglabas mo di sud pagrukudan dahito'y puso when naglune ta kinatao agraman naglabas mo ta din to'y sud rason na pangdudog mo nusong ken gura ta barukong mo di na pudno nga ayan awan padek di naglabas sang uwenta ket masakbayan arang tay di pagtumpalan awan sa bali nga ayat ko di si kalae nga ipatpatek ko laksit kinano mo ken naglabas mo di isud pagrukudan dahito'y puso when naglune ta kinatao agraman naglabas mo ta din to'y sud rason na pangdudog mo nusong ken gura ta barukong mo di na pudno nga ayan awan patek di naglabas sang uwenta ket masakbayan arang tay di pagtumpalan di na pudno nga ayan awan patek di naglabas sang uwenta ket masakbayan arang tay di pagtumpalan sang uwenta ket masakbayan arang tay di pagtumpalan
Sika laing ti nakasaraka dardaret tepe apagabukla ko'y aya awan pulos Awan pulos nagtalka no di sika ket di na liplipata bangga asin biyago tung awan tung panagaya mo kanya sa wim laeng ay balikas di ka agama gem tayang pamarangka nadabay lang batik ko ken ka kas mulaing pinuksa daayat mo kaniya sika Siksika laing ti nagkasaraka dadaret tepe apagabukla to'y aya awan pulos Awan pulos nagtalka no di sika ket di na liplipatan bangga asim biyago tung panagaya mo kanya sa wim langit pinanikas di ka agama kem tayak pamarangka nadapay lang batik ko ken ka kas mulaing pinuksa daayat mo kaniya Pinuksa daayat mo kaniya Puraw jay bukel tambo-tambong Nun nalabaga jay bukel bugbugayong Nun nangisit jay bukel takit kalding Nun nasileng jay bukel leku natangken jay bukel ay nyok dayta Nun nasilap jay bukel kamadis dayta Nun nakulog jay
ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikog dayta. Puraw jay bukel tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel bubugayong. Nuna isid jay bukel takit kalding. Nuna sileng jay bukel leko-leko. Natangken jay bukel ay nyok dayta. Nuna silap jay bukel kamadis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikog dayta. Kulog jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikog dayta. Oras na asyak tayo umadayo. Kitiligan ayat abot ko. Rebeng na lae nga inak piruken. Tay mabukuda kakanyak na iketeng. Lupay na sa ngem day tuy tirumbe. Amuk
panagluana kapukan yak laeng jak maipton no sa tilang aming to kapulaken ayat binulod ko aklune nagbalinang anarok ko nagpaatipet saan ko apukpukod jak maipton no sa tilang aming to kapulaken ayat binulod ko. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost ta bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Kuraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday tay agbibisin, at dadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost ta bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no pubrana. Isuda kita, tay mang perperdi, day tati libanganda. No sikaket gimura, iti day tuy akanta. Nalabit amay saka at ladakes nga apal na.
paay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wen sikat ti damo nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na ti barat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damong nga ayat ayat nangipaay kaniyak iti umuna aragsak ilagip mo jak malipat nangipaay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wen sikat ti damo nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na ti barat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damong nga ayat ayat nangipay kaniyak iti umuna ragsak narigat iti manglipat iti damong nga ayat ayat nangipaay kaniyak iti umuna aragsak iti umuna aragsak Sawen man kaniyak ti pudno adin ako ay ayate nasaksakit ay maintino di mo kadi may bayage marikanak ti kinalamis awanan daydi pamate daydi sangit para nilaylo nakpanagin apa
kaya't kulaing met amangin asika ang mismo at dime aklunik si uulime bulunan dagiti sa idde mariknak ti kinalamis awanan day di pamate day di sangit bara nila ilu nagpanagin apanang limlimo iyepkas mo kadi di na kumparparigatin uray no di mo aminin marit na ka nagpaliwin jak ka mo di aramiden kasikat panpanunuten ngamintay ayaten ka injak kaya timang namnamakin ka iyemkas mo kadi di na kumparparigaten uray no di mo aminin marit na ka nagpaliwin jak ka mo di aramiden kasikat panpanunuten ngamintay ayaten ka injak kaya timang namnamakin ka iyepkas mo kasi di na kumparparigatin uray di mo aminin marik na ka nagpaliwin jak ka mo di aramiden kasikat panpanunuten ngamintay Naderderen tuy pusok ti puro ledaan naubutan nen luluwa anagari mayang imnas ni ayat jak pay napadpadasan di pay naglunit ginubuay di kalman utubek kadipay na iurit agasat dudugen na laeng pusok ni damsa agari mayang kadi manen dagiti nuluwak umapay kadi manen sakit ken udlang jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay
Nagkagamera arasaas ni ayat ibaw ingkonton imatangku dagit liw-liwa mangisakit kinubwat bulusek nga ayat jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat tiag sangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta. Bintang katyaku nanap mo'y tinindo pinukawang amin adagdagan sa'yo bitbit lang nagmata init na daw sinising na gaputa agdakan nagsaladayday bintang katyaku nanap mo'y tinindo pinukawang amin nadagdagan sa'yo bitbit lang nagmata init na daw sinising na gaputa agdakan nagsaladayday naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet mayat ken talet naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet mayat ken talet. Bintang katyaku nanap mo'y tinindo pinukaw mo amin nadagdagan sa'yo bitbit lang nagmata init na daw sinising na gaputa agdakan nagsaladayday naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet unayakan talet naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet unayakan talet naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet unayakan talet naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet unayakan talet. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.
agawid at tulata taparaken ka tiragsak ang marikina. Dito'y pusok sikat iyar ara sa asna kinadungo nga impaay mo nagpaiduma. Wen biyang ko agkawit ak tulata tapno kagek nay duling ana pala basta uray no dagituyen tilini pati panawen di ka madanagan bukod ko to'y nakem. Agawid ak kitagawid ak tulata tapno di ta denam agbyag manem di arapapta umadawak tipigsa amang tapaya ititunggal adang tinalupoy asaka. Agawid ak kitagawid ak tulata day di mangga nakaikuritan tinaganta isut sa niyan asibibiyag lata di kari uray dungteng tinadawel apanawen dintu mamkin. Wen biyang ko, awit ko, itat malaygi uray inawis na, tisulisog, jak nagkiri di nakabailan, ayat ko ken ka nasudi kasta kumamet, pamateg mo dim narupsi. Wen biyang ko, agawid ak tulata tapno kagek nay duling ana pala basta uray no dagituyen tilini pati panawen di ka madanagan bukod ko to'y nakem. Agawid ak kitagawid ak tulata tapno di ta denam agbyag manen di arapapta umadawak tipigsa amang tapaya ititunggal adtang tinalupoy asaka. Agawid ak kitagawid ak tulata day di mangga nakaikuritan tinaganta isut sa niyal asibibiyag lata di kari uray dungteng tinadawel apanawen dintu mamkin. Isut sa niyal asibibiyag lata di kari uray dungteng tinadawel apanawen dintu mamkin.